esekumele afunde ekhaya umuntu onesihawu futhi wena uthi kwangele konke lokho kwabulawa egameni kaJesu wena walinyazwa wena egameni kaJesu ngibona ukulimala kuwe emoyeni wena uyadla kodwa ukhuluphathi wena kunentele ehlehle yokunywa kodwa kunandaba into engibise futhi into nakho uyayimukela usufana umuntu ngathi mina umuntu othi uyayifaka kubantu base bakufuni yazi ukuthi uyafuna phela abantu bakweshe empilweni yakho uthi bengele egameni esamkhule ngithandaze abangifile abayiswayo simhlophe abengiyageza naso abengiyagcinazisa uthi umuntu lapho ufuna ithola ufuna iviniga emnyama ufuna amanzi asolwandle uqabula into yakho yangaphansi yathatha yawusetsheka yawubhala egameni kaJesu uthi meka uNkulunkulu ngabe ngomuntu esengabe uyajabula ukuthi esajabula sekuvela ukuhluleka obese ngabe uyacaswa siyaphela kwesala ukuthi uyahlangahlanganisa wena ngazogcina ifake esiporweni esiporo ungasazi ungasiporo sikude lesazi bathi mfana uyahamba ngesiporweni ukuthi intabu ufake edongweni igezi ikhanda uyekile ekhanda wena lokuqabana uthi yamahlahle mina yazi lokho umntwana engathi mina awunendaba nezinto ezimnandi unenkinga namayogathi unenkinga nezinto ezimnandi umelana nesimo umukela onabo noma ngathiwa ukudla ikhabishi nepapa kulungile into efuna wena ihlala kahle egameni kaJesu haleluya egameni kaJesu uyophila ngiyakuthatha